Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whaalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whaatalofa lo tātou o tunu, tātou mafuta fo i dina yaso e usimaya lau whaafonga. E eise ata video sāsara lau i lunga o le api o fōringa i le vai o sunei. O lo whailo aise o so whainga leo leo i se ainga i veiva se uta. Ma pua ina aise ali i tala na lafi de whaalo le whale o le ainga. O lo tā uai e le tangata na pua ina le video i se telefoni whaave ai. O le taude lea na pua e leo leo o se nephew o le fionga i le whonga whatalai. Le sunga papali i li olo i pola ta eo masipau. Wa au mai nei se pepo whaam talanga whalawa i tere se whina ngalo le whonga whatalai. Wa ia whailo ai e se lea tua inga. E peo na whaasala wai le i tūlau o le api o fōringa e tā ua o le SSIG. Whaalia i le pepo whaam talanga. O le tofinga o le whonga whatalai malona ofisa o se tofinga whaapale mene. O le mafuanga le wala ngā te wai. O na au mai whalawa i tere se whaam talanga i lea whaasala lunga le sao. Ma ua tua i ai le whonga whatalai se so tanga whaale ainga. I le taule lea na po eina i leo leo. Wa whautua ina ai e le whonga whatalai i la tau e ana le tūlau na whaasala la wai lea whaam talanga. Ina ia toi sira sira to toa i ai. Ina ia mauti noa o loo sao ato toa. O le whale nā ngā i eide sa i di ngā leo leo ma mau i eide a taule lea. E leo se maonta o le whonga whatalai. Ma ua whailo ai e le sunga pali i li o lo i pola te au masipau. O le tofinga whonga whatalai. E le mo se vaenga wha upu whai. Ai o se tofinga mo le atunu atoa. O lo mau lunga le sira sira al jamai te i whailau tulsi o le ofisi o malo le tau bulenga o lo ilo ni tona i Peretania. Le tamai tai o Patricia, Scotland. I le leo lo whaatino ai tāpenanga uma Samoa i lana tali ngā malo. A wale fono o tai o malo le tau bulenga iao ke topa. O le mau lunga le vava ai mai le whauru lunga o lea ofisi o malo le tau bulenga. I le tūlanga lo i ai tāpenanga lo tātu o tinu. O ia whaalea o ngā aima di poti le nusi pepo le Telegraph, whaatatau lea ni whaale tonu, o a fi ai le whalitari malo le a wha mautu ai le whaururunga o malo le tau bulenga, le tupu ma le masiofo o le malo Peretania. O whaalia Patricia Scotland i lea le iti o whaasara lau, o lea li poti le nusi pepo Peretania le o avese ai, le whaatua tuanga o lona ofisa le tūlanga mapo o lo iai tāpenanga Samoa. O whailo ai fo i le whaururunga o le ofisa o malo le tau bulenga, ua malamalama umata i tai mausu ngā whono le amalanga mai lo tātu o tunu. O Samoa o se atunu le titi tau wātiae o le Pasifika, ma le anga i mai i aima ua lātu sida fia fo i tūlanga uma. O le whono tai o malo o le Pasifika le Forum Leaders Meeting le Masina Fou, o whamoe moe a wailta mai te i whairau tusi o malo le tau bulenga, ma o le a whero i aima tai o tunu o le nei wha i tūlangi. E soala o pule ai nisi o mata upolo o fua e folosia i le fono a malo le tau pulenga o le au suia i Samoa. O le au ina le ngana saina i o tātou tangata, ai mai se lava le whanau o se tasi o i tu e tau o tele, a wae mawhai eina feso ta i atu i tangata o le atinu, ai mai se o tele pisi nisi e tangata saina i tutonu o le atinu. O se i tūre le i fo i lea o mori mawina ia o onga mo whanau sa waina, o lo tausia le no whanga o le Campus of Hope a le to manga mo e pupua ngatia. O na o leo wa o ina ai whanau de ngana saina. O whailoa le Palestine o le to manga, le wharetua i asiri niu lina Chang i se pepa o whaam talanga. Na a whele no whanga i se asi e singa le ampasa o saina i Samoa, ma sa ma whai eo na tala no atu le li ampasa o Fei Ming Ching i whanau i le ngana saina. O le saini ngā tupe le to manga na whai ai ulai o le tūsanga umawai. O whaalia le whala apitonga, e maoa e se fōa i alea malo na tu ina atu e fesoa soni ai, i le whātu peina o totongi o tangata whai ngā ruenga o le to manga moe pōpua ngā tia. Whapea le wha ngai o ia le ofisa tu tonu o le whala apitonga. E le o whailo aina le to manga, pe fia lea o whai o lea fōai. Ai o le awhea le ampasa le no whanga o le Campus of Hope, na sira ai le sui o lea malo i le tūlanga, o lo tausia ai ma wa aia whanau ua sau aina. O whangupa u waila iti po single plastic water bottles, o lo ta tele na whaonga ina malafua i solo e nisi, pe a umana whaonga, o se tasi rau tau mawhainga le ofisa le malo Peretania lo tātu o tunu, e tau fia le sana lau solo ia whangunga,
o lo utu ai da vai. O le tau mawhainga lea malo e ala ilo na ofisa i Samoa, o sauni ai whangu vai la popoa mo tama matene lo a onga, i da tonu o le University of the Pacifica i ala fua le USP Samoa Campus. Mai se furu lua no whanga o le University, wa whātutu wai masini e wha malulu ai whangu vai, ina ia mau ai e whanau a onga lea vahenga mana o mia ia sa uma, o se whainga o le aleto e whaonga ai na ai whangu vai paula iti ma whiololo, le olo masani ona whaonga ai tamaiti. I se pepa whaalawi rolo o whaali ai le ofisio le malo o Peretania i pia, se tasi leo au wala ea o inai tama matene te lavou o le University, i au wala saonga le mu matala whengai, e pui pui ai le si o manga, mai le whaalenga ina e o tauta e pei o unga po plastics. O le kompania le Pacific Pure Waters, ua ngāru rue whatasi, ma le ofisio le malo o Peretania, mo le tu ina atu o lea tau tua mau au nanga, i le University of the Pacifica i saute i ala fua. O le tautua ta wade lai tita o pasese le atunu o se isi leo ta penanga le pulenga o tangata ta whao. O lo wha penao na whaatino o le iusuia ia o ke topa, le fono a uru o malo o le tau pulenga. O vai aso e lua muri o le masina le neo au kuso wa amatalia, o le awha ngā solo ainia o onga i upolu masavai, mo ave ta vale taxi umai le atunu. O sea o onga lo tau la i le tapena ina i le leo le au nanga ave taxi, i le lau tere le atunu o le customer service, ai mai sia tātou malo mai fafo le amalanga mai, i le teimi o lea fono tangatele. La so sfuru tolu e o le so lua sfuru valu au kuso, o le awhanga solo ai lea o onga ino o fuanga i pe o whalitari malo ma potu fono, o nisi o au nanga le malo. O tala i o le whata fiti o le nei vai